Mwiriwe neza, ndabasuhuje abari mu masaha y'ikigoroba, mugire ikigoroba cyiza, kandi abari mu gitondo mugire igitondo cyiza. Tugiye kurebera hamwe urugendo rwa Dr Ngirente Edouard wasimbuwe na Dr Justin Nsengiyumva ku mwanya wa Minisitiri w'Intebe. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yongeye kugira Dr Edouard Ngirente Minisitiri w'Intebe muri iyi manda nshya y'imyaka 5 iri imbere. Ni mu gihe izo nshingano Dr Edouard Ngirente yarasanzwe zikora guhera tariki ya 30 Kanama 2027. Akaba ariwe wari wabaye Minisitiri w'Intebe wa gatandatu u Rwanda rwari rugize. Mu myaka 7 yari amaze ari umuyobozi wa guverinoma y'u Rwanda, yageze kuri byinshi, cyane cyane mu gushyira mu bikorwa ibikubiye mu cyiciro cya mbere cya gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yo kwihutisha iterambere NST1. Mbere yo kuba Minisitiri w'Intebe, Dr Edouard Ngirente yari umukozi muri Banki y'Isi, aho yari umujyanama n'umuyobozi nshingwabikorwa ushinzwe ibihugu 20. Nyuma yaje kugirwa umujyanama mukuru. Mbere yo kujya gukora muri Banki y'Isi, Dr Edouard Ngirente yabaye umukozi wa leta y'u Rwanda, aho yakoraga muri Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi, ariyo Minecofin mu magambo y'impine. Tariki 30 Werurwe 2011, mu nama y'abaminisitiri yateraniye muri Village Urugwiro iyobowe na Perezida Nyakubahwa Paul Kagame, yemereye Dr Edouard Ngirente wari umujyanama mu by'ubukungu muri Minecofin guhagarika imirimo ye mu gihe kitazwi. Tariki ya 27 Ukwakira 2009, mu nama y'abaminisitiri yabaye, Dr Edouard Ngirente yagizwe umukozi wa Minecofin ushinzwe igenamigambi. Nyuma y'uyu mwanya yahawe kuba umujyanama mu by'ubukungu muri iyi minisiteri. Uyu mwanya yawuvuyeho asabwe guhagarika akazi mu gihe kitazwi. Dr Edouard Ngirente ni inzobere mu by'ubukungu bushingiye ku buhinzi, akaba afite impamyabumenyi y'ikirenga ya PhD. Amashuri abanza yayize Rwahi, ayisumbuye ayiga muri Groupe Scolaire de la Salle Ibyumba. Amashuri makuru ayiga muri Kaminuza Nkuru y'u Rwanda i Butare. Nyuma yaje gusoreza kaminuza mu Bubiligi, aho yabaye mwarimu muri kaminuza. Dr Edouard Ngirente w'imyaka 51 y'amavuko, avuka mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gakenke, mu murenge wa Coko, hafi y'ahitwa Mbirima mu Matovu. Ayo n'amateka make ya Edouard Ngirente mbayeho gatoya, mbasangijeho kugira ngo umenye uwari Minisitiri w'Intebe ucyuye igihe, kuko ngo yarangije gusimburwa n'uwabaye Minisitiri w'Intebe Nyakubahwa Dr Justin Nsengiyumva. Murakoze cyane. Turaje turebere hamwe n'amateka ya Dr Nsengiyumva. Niba mwumva muyashaka kuyamenya, mwandike muri komenti mumbwire no nyabagezeho. Murakoze cyane, ndabakunda. Muri kumwe n'umukunzi wanyu kuri Huguka Online TV. Murakoze cyane, ndabakunda.